Sejeroning pucak karya Pujawali ngusaba kedasar yang pura ulun danu batur, kemargian upacara mepepada penak. Pepada penak kemilatin penyewan pemedak saking makudang-kudang wewidangan ring pura ulun danu batur, desa Pekraman Batur, Kintamani, Bangli. Pemargin upacara mepepada penak kekawitin antuk ngemedalang peralinggan ide betara ulun danu batur saking utama mandala pura. Peralingga ide betara kairing antuk kober sekegong sekebaris miwah gebogan saneka usung ngicerin pura ping 3. Pengemong pura ulun danu batur jero gede batur mausang pemargin upacara mepepada penak sanek laksanayang sesampun mepepada agung ring puncak karya ngusaba purnama kedasa madewe tetujon nyuciang samian serana upacara sanek katur majang ide betara sane melinggih ring pura ulun danu batur melarapan antuk pepada penak puniki jero gede batur duran ngaptiang pemargin upacara ngusaba kedasa ring pura ulun danu batur presiden ngicin kasukertan majang krama jero gede batur duran taler mepengapti mangda melarapan antuk pemargin upacara puniki pamekal Sri Sajeroni ngarepin pemargin pilkada war sekali tali plekutus puniki. Pepada penak, jadi pepada penak ya maknanya biar karya ngusaba kedasa puniki ida mau pica saraneng merda biar jenek ya, jadi mudah-mudahan karya pemargi andar dengan lancar, tidak ada kekurangan. Nasicnya dumugi jagat Bali saha sedaging nyane sarang sami mulihang rahayu rajang sida nalar ida mapica merta dalam artian luas merta nang pekayon sida pakedak pakenyong sarang sami sejeroneng pemargi napi maleh lencan pemargi jagi pilkada pun iki ngireng sarang sami atiang mangda sida rahayu rajang becek pemarginya nih. Jero gede batur duran ngawawahin pura ulun danu batur wantah pindah ke uluning jagat Bali. Kramo Hindu percaya yening samian sanes sampun kapolihang wantah pindah ke warunugraha ide betari ulun danu batur. Antuk punike dani jero gede batur alitan nyarengang samian krama Hindu mangda nyelagang galah ngaturang bakti selami pemargin karya Pujawali ngusaba kedasa ring pura ulun danu batur. Coka Andika Miwah Riase Bali TV.